ta'ala wa barakatuh. Mga kalanggungan haagama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo waktu na to ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pengajian limabay, tungod pa kahalan sin pagtawagon tumpukan amon in Shia pagyanon. Ini nasabot ta in mga sila ini simod pa agama Islam aun doon kanila tulus ikhlas patuhan Rabbul Alamin amoy in nanuituyan in pamarat siya nila biya sin panghindo sin pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta timutog doon sila haamoy in kakahinang timarrang piatarrang sin daak sin Allah Ta'ala amon yung pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari nasabot nato sin mga pangadyan na kaunayad to in sa laggo-laggo bakkas sin pagkasia in inikatantan bunga ring hambok tumpukan sin mga sila manusia amunin pagtawagon al-Furs. Atin niya amin Persian laungta habihaon jaman na to amunain laungta Iran bihayaon. Na mga sila ini bukon in katantan sila bat karna simod pa agama Islam hajaman waktu yadto bat imaksud tuod mag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaing kaning kamatauran din kanila amoy in lumarak sin akidah sin ka-Islam sin tiap-tiap manusia doon hayan labi-labi na insila yaon kita naghihinang sa sumakawa wayroon kasabunalan sin biya mga maksud nila amoy in laung tamamaindog sin panghindo sin agama buat malaing kandimhil kasatuan. Amoy adtuin dahing ha mga tumpukan sambil laung ta nakasud doon hay ni maksud amoy in sampay himinang sila sin amoy in panghimuting parasul sallallahu alaihi wasallam amo na in maghinang-hinang sin hadis amoy in biya sa kaula-ula inyaon guwa deng harasul sallallahu alaihi wasallam sin bukon siya ini mattan deng harasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari in tindukanan si mga siya ini muna sabuton ta intungod paparkala amoy in laung niya imamatu Ali wa makanatu. Amoy in pag-imam sin Ali amin siyusukat si mga siya ay indigenous na impuunan nila iniring ha ini Persian. Amo na lang tain Iranian biya na si mga siya amin Ithna Ashriya pag iyanon. Amin tong nihangpo tag dua imam. Damikian niyaon katantan aon paraing kanila ang pag iyanon lang niya siya ar-Rafidah. Ini mataudtod laungta na hinang nila hadis puting sampay miyabot laungta haitungan hanggatos tagkauhan tagupat nga ibo puting katan. Bukon sadyain piyang himuting nila amin maghinang-hinang hadis buat malaingkan in mga sila amoy in magmaana sing Quran habukon kamaksuran amuin piya naog sin Allah Ta'ala hati niya in sa kaulaulay niya on panulang amin pamiat sin pamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya sin mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ra'd ayat 7
Biyeta sinallahu ta'ala, innama anta mundhirun wa likulli qaumin had. Impagyanon lang niya, bunalbon na tulin ikaw yan, amuin magpaanib, sarta intiap-tiap kaumin aun manghidayat. Laung sim mga sila ini, kalu najalat fi ali. Ini, laung niya, piyana og sintuhan, imaksud doon haon, sin amin parman ini, intiyo gila nila roon kuno hi Ali, radiyallahu an. Ini biyeta kato si mga sila, amin nag-uurol si mga karupangan nila ini, dirasat, pilpirak, pangadjian tungod paparkala amuin, pagpulak kanat sin umat, amuin biyabanda kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, napulak kanat na yung mga Yahudi pa, kapituan tag isa katumpok, hambuok na rin kanila makasudsurga, in kapituan katumpok yaon kataan harap palawon sin narka. Damikyan da isab lang ni Nasara, napulak kanat da isab na, maun pa kapituan tag dua, in kapituan tag isa katumpok, inyaon manuituyan palawon sin narka, amurain hambuok im makasud. Napagubos biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat kulaw niya, mapulak kanat daysab, biya sin pagpulak kanat si mga Yahudi iban Nasrani, maun pa kapituan tagtong katumpok, in kapituan tagduang katumpok, inyan manuituyan palawon narka, hambuok dain, malapas doonhan, amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alayhi wa asabi. Amo na yung kaya tututuan ko bihayaon, iban si mga kasahabatan ko, pag ianon doon hay niya, amo na yung Quran mahamulya, iban sud na sin, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pag ianon sud na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na in pag ianon sara matan-matan mapatut singuran sin umat niya. Karena siya in nagpatarang sin, Quran mahamulya, doon haamin paghinang kaniya bang biadiin. Sabab in siya Rasul, inyan piyamaratsayhan si Mariman katan, sarta nagnaik saksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin matan-matan tuod, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Ikarwa ding mga ayat, biyeta doon na suratul Safat, ayat kauhaan tagupat, parman sin Allah ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Biyeta doon haulong niya, ay, ini, pahundungan na sila. Sabab in silan katan aasubuhon. Na in ayat ini, manunjo pa, waktu amin magpanaw na, doon haamin sirat, pag-ianon, sirat al-mustaqim, laong si magbibisara. Atin niya yung mga taunarka, doon haon, di manuituyan, laong ta, in pagtikang nila madto subangawa, doon haon, amin magdaakin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat, di sila pa ini magtuy-tuy, pa diritsohon madto pamaksod amoy indatunganan nila, buat malaingkan laong sin Allah ta'ala, pahundungan na sila, sabab in sila naasubuhon sila. Asubuhon sin unuroon ha ini. Asubuhon sing kakahinang sing kitanyori halaw man sing gumiini, karna in gumiini lugal pag aamalan, lugal pag iibadatan. Hati niya asubuhon kita madto-madto, sintungod paparkala amoy in, siyapahan na to pa Allah Ta'ala, way Tuhan mapatut sumbahon buat malaing kanin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iban in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, daak sin Tuhan Rabbul Alamin, magpatarang simpyang daakan niya, pabang sa manusia, amo nain mga umat niya. Na, amo yaon, naman jariin agi nila yaon, agi si mga siya, kalu an wilayati Ali.
Ati niya, asubuhon kuno ingkatan, wala kimahagad doon sin, amuin pag ini, uno ini. Pagkawasa sin Ali radiyallahu anhu riha wawaw singgum ini karena inyaon amo kuno mapatot laung ta magdarungan simparkala pag-agama. Na mga ini, wayroon kasabunalan niya karena mataod dalil manunjo kay paamuin bukon bunal hajaman sin kabuhi pa sin Ali radiyallahu anhu amuin laung niya anna aliyan hina sami'a bil bay'ati li Abi Bakrin baya walam ya'tarid. Amuin nakarugog man siya tungod pa amuin pagsubli sin Abu Bakar as-Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarungan sin ini pag-agama, magtuirain Ali radiyallahu anhu, amuin timaayon hakatan biyan, wala siya simulang. Amuyan in katarangan niya, mga katautay manghuran, haagama Islam. Na, im mga ini katantan, mataod inda jinis, amuin pamisarahan si mga sila siya, biyan hasupaya sadya malingog in umat ini atungod simparkala amuin ini panghiluhala nila biyan. Amuin hasupaya di kita niyo makabatok madtupa amuin pamiat matan sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamta in mga sila ini, min haula alal khusus, amuin mga siya ini, man aslama min al-furs li ababin kathira. Mataod kajinis simpagsud nila paagama Islam. Muna-muna runhan dugal nila Bani Umayyah. Doon hayan, amuin mabaya sila roon haon, amin umagaw sin pagkawasa, amin makabutang pauno nila, palima nila. Bihan. Ikaruan niya rin mga tumpukan si mga sila ini, ta'asubuhum lil Arab. Amin di sila toon, marukal sila mga Arab. Bihan yan. At tinibukon yaon, sibu-sibu. Tumpukan yaon. Amin simod paagama Islam, doonhan, buat malengkan indigenous na imbya mga diara nila roonhan tungod paparkala. Kaya lang ng mga sila ini, hangkan sila simod paagama Islam, ragbatal fursu fi isya'atul fitan. Amuin baya nila, laungta, si mga sila Persian ini, himinang pitna. Himinang kalingugan, halaw mansin, ini pag-agama, amunin agama kahinapusan, diarasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ini, sabab muna hawak to timindog in agama Islam na in pagkawasan nila na lubo, wala na nakabalik. Bihan yan, ampain sila na di sila laungta mabaya amin maigdeng kanilain pagkawasa. Karena in sila na ini nagkabuyanan hababaan laungta sin pagsultan sin Malik Atid. Amuin laungta pamarinta sin mga atid pag-ianon maramiatos sinin. Amuin nagnakura kanila ini giatosan tahun. Bihan. Amuin ini nagdarungan kanila hatin yung mga silayaon amunain panubo sin pag-ianon sa asad laong niya. Amu ini. Naroon na ini amuin laong ta indahanan nila sin pagparinta nila, amuin ini labay ring haamuin wirasa laong ta. Hati niya bang mapatayin ama, gumantiin anak,
atawa magganti-gianti magtawtay manghud magsinublihan. Amo ini inday nga mga dahanan sin sila. At niya hipagwira sabihan sin iniamain kawasan niya pa anak niya at awaray nga amintay manghud makulang maun pamanghud bihad tuin mga kahalan nila ini. Na bang mulong ta kitaon amuin tumpukan si mga Shia ini amuin madugal sila kama Islam muna na yung mga Persian. Ikaruan niya in Rome. Sab muna nalubuin pagkawasan nila. In Yahudi, al-Yahud, wan Nasara, iban si mga Nasrani, wal Majus, wal Wataniyin, na manjari in sila ini simud palauman sin agama Islam, amuy in pasurun nila in akida nila palauman sin agama Islam. Tanda niya, yari na halauman nato bihayaon in indigenous na kakahinang sin sila ini. Kakahinang sin Persian, yari na halawm sin ka-Islam. Kakahinang sin mga Roman, yari na halawm sin ka-Islam. Kakahinang sin Yahud, yari na halawman sin ka-Islam. Kakahinang sin Nasrani, yari na halawman sin ka-Islam. In Majus, amin magsusumba kayo. Bihag. In Wasaniyin, indigenous na rin ang mga kakahinang nila ini, yari hihinang misaning bangsa tayo ni, ay kamatauran bangaon mga pag-imun-imun bihan, in mga pakaradyaan paghinangon nila, bukon pakaradyaan kakahinang sinakama Islam, buat malingkan paningod-singod, haamuin tumpukan na sabot sing kita ni Winnie. Amo na in tumpukan, uhanan, sinamin unom tumpukan ini, yari na halaw man sin ka-Islam, jimajatu in kahalan. Bihan. Na, in mga ini, amo na mga paghulmat ha mga ini, inaama bihan, hatay manghud bihan, misam niya matay na, amuin pusbaon bihan, ini magtumtum sin adlaw kapag anak, ang panangadto paggastuhan, na yung mga inikatantan bukon sa inipunan dahil nga kami Islam sabab, iniwala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya, ba't amo ini nara naglunang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga kasahabatan niya. Nahasabab yadto, bang laong tanahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun daman makahinang dahil nga mga kasahabatan ni Sandakuman, hambuok, sa sumaraway kabaakan dahil kanila. Karena bukon inilang ta maluhay-luhay biya, maakulon si manusia, iban amoy inlang ta kahalan si mga kasahabatan biha. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang sin kasatuan ha pag-aakama. Sin im mga isila ini, tiok nila angan sin agama para Rasul sallallahu alaihi wasallam inyawalihan nila, inalta nila, amuin atas sila naglain dahil ha, lugal, amuin di sila makahinang simpyang daakan sin Allah Ta'ala, karena sing kasasawan sin mga sila kupar Quraish, doon hangan sin agama Islam, minig dahil halawman sin ini lugal kaya pag-anakan kanila, kaya suligan nila, amuin binin nila in, lundang karabat nila, sampay si mga asukampong nila. Karena sadyasin la sa patuhan Rabbul Alamin, karena buga, dahin doon haon, amuin malupas in kabuhi nila, doon hayaon himinang sin, karugalan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, di mo mapalambong, ha mga kasahabatan, amuy in lang ta makagaos sila sumulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gamayan doon intimarang amuin lawiin kasi nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga ahli nila. Bihan yan. Karena
paghali nila sin mga himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy niyahalkaan nila, sarta hiyahalian nila, amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna kadiba alayya laysa ka kadibin ala ahad. Impanghimuting ka ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon biya simpanghimuting hambok siyo namano siya. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Isiyo-siyo lang ni nanghimuting kako sa mata-mata. Tiuod niya, falyatabawa maqadahu minan nar. Siya nag, ini taga malugal sing ginhawawaran niya, halaw man sinapinarka jahannam. Naamoy ni mga katawtay mangura na agama Islam. Amoy dia kita niyusin, ini suy-suy, daing na Rasul sallallahu alaihi wasallam, si mga kasahabatan niya, biyaitaan kita niyo, sin kabuhi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, halawman nila, sampay na mapuas doon haod timubtubing pangumulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga sila ini, yaon tutog in pagmabuga nila, iban sin pagtaming nila sing ginhawa kabaran nila, daing haamin mapatot, tamingan habang man sila di makahinang kasatuan, muna-muna para Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi luwa na tuod, kasatuan paagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan in sila ini, amuin in iaalop nila, amuin iaayaran nila, lando in pag-ayad nila, doon hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kahukum-hukuman niya, amuin di sila mabaya, masarikit, inagamasin Tuhan Rabbul Alamin haparkala, amuin way kapos pa iddahan niya, labi luba na tuod bang inyaon may nang panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa panulang pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana mga silay ni lando maayad, dahing ha mga maayad, magda sin amuin agamasin Tuhan Rabbul Alamin, kana kaya ingatan nila, iban mahugot kanila, in agamasin Allah Ta'ala, amuin papag-agamahan, haumat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam naginang, buat malaingkan Tuhan na to, Rabbul Alamin. Amo yan, mga katawtay manghuran, agama Islam, na ini hasabab yan, in mga sila, misan pa in kaaunan laong ta amin nagdararungan, hatat kala hapikil si mga kasahabatan, bat inyaon wala na imamu, haaturan sara, dugtulon nila, misan amin nakura nila, nagdararungan kanila, bihan. Hambok waktu in Umar ibn al-Khattab, naghutba siya, bihan. Ining kabtangan niya, ayuhan nas, la taghlu fi muhurin nisa, walau kana dhalika makramatun inda Allah. Lakana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaning kabtangan niya. Maita na kapag himumungan ni Umar Dunhay ni. Laong niya, ya kamo mga mano siya, ay ra kamo magpataas tuod sin susukatan niyo, daing ha mga mahar si mga kababaihan niyo. Misan pa yung kaaw na ninyaon, karamat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In labilaw niya, agaron niyo roon, amoy in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mababa in pag-uno niya, daing ha mga mahar, bihan, sampay doon hayaon, wala misan limyo ring ha, 400 dirham, in daing ha mga ini pagmahar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kaasawahan niya. Na, amo yan. Labi-labi na tuod in Fatima, anak niya, amuin pagtiao ni Bansin Ali radiyallahu an, karna in Ali wayron hikaungsod niya,
buat malaingkan doon hawak to yon, iya subo niya inali hawak to miya na umadtukan niya magmaksud, umasawakan Fatima, laong niya ya Ali, bihan pagka siya ini yaon simukat na, nalaong niya in mag-asawa, so yaon mga pag ini imun-imun bihan, pag anun walima, nalaong niya, ya Rasulullah, amo sa atuin biya mga hangkan na ako ini natahala malugay, sabab sinway roon hati niya, uno niya. Uno yung nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy dihil kulong niya kay mo. Amoy bang magbuno biyan ni pagsangon pa o, pag iyanon tours. Hati niya ipagtampan niya, misang kaulakuton simpudang, atawa tiluon kaw simbudyak, bang kumugdan maun pa amin bibutang hao yaon, di lumatos pabaran. Bihan, tampan yaon sin o, mantuya. Nalong sin, Rasulullah sallam kawa amad to. Rasulullah pa yung nagdihil kaniya hadto, amo pa yung siyukat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyag ungsod anak niya. Sa sumakawa hawak to sin Umar nagkabtangan simbihan to timindog inhabok babae. Patakulu lahu ala masma'in minas sahaba jami'an. Diurungog si mga kasahabatan nakahadir hawak turoon in kabtangan sim babae. Uno'y nakisin babae, mahalan niya Umar. O ilong niya Umar, ayaw ko mag-usos. Yu'tina Allahu wa tahrimuna ant. Ay ikaw nung niya dirihilan sinallahu ta'ala kamo inungsod. Bihan pag-uwas haramon mo kamo. Nakita ko yan. Naunin nagisin Umar ibn al-Khattab. Hawak to yaon. Inagin niya imra'atun asabat wa rajulun akhta. Nalaw niya kimugdan tuod hasarain kabtangan si babae. Yadto, inhi Umar law niya nasa. Kita kamo yan, nakura. Amiril mu'minina Umar. Yaon halaw man si mga kasahabatan. Naghimumungan biya to. Di nila hikaluman mamayta. Siin kasaan nila. Hatat kala simulang na in kakainang nila. Doon haamuin ini sara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena in mahar, wayroon yan dihilan jangkaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hay siyo in mabaya, ayaw hadya mahinang hipag-abu. Ayaw hadya mahinang hipag, ini mahinang biya mga hipagkukuyag si mga tao na kapag gasto mahal ka. Nakalabireng hakatan pasal si taod sin alta nila. Di na to manjari hipag ini abo in nikmat sinallahu ta'ala yari halawman na to. Angkad na yung mga alta ini, suway kita niyo maayad, mga kataw tayo manguran. Biya sin pag-ayad, hinda Abu Bakar as-Siddiq, hinda Umar ibn al-Khattab, hinda Abdurrahman ibn Auf, bihan yan. Sa mayta, in mga sila ini, wala biyutang inalta nila, hajantong nila. Inalta nila yaon halima nila, biyutang. Mayta, biyutang halima. Sabab keingatan nila, inalta balabi-labihan yaon halauman nila, bukon yaon lugya kanila. Aun tagda puro kaing. Piyag amanat sinallahu ta'ala kanila. Karena inalta, yaon halauman sinambuk tao, ingata, inalta kiarikato, taniyo, suwayan makapakay, bang aun dapating katan manusia, ang kanay miskin saraktahan mo, hasupaya siya makapakay sinalta sintuan, yaw na mga taurayahan. Bihansan mga kataw-tay manghuran, haagama Islam. Asawabyan, subay kita niyo mag-ayad-ayad si mga pakaradyaan na to. Na, in mga inikatan, bukon sila amuin biya sing kamatauran yan, amin umakaw sinhak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaw ka na Abu Bakar as-Siddiq. Doon hay ni. Hawak tulaw niya, hina ala qitali ahli ridda wa mani al-zakah.
hawak to sin mga sila nagmurtad, paagama sin Allah Ta'ala. Amo na yung mga sila, ini, dahin kanila amuin, nagdaawa nabi, bihan, biyakan Musalamatul Kadzab. Amuin, di na magdihil si jakat nila. Naroon haon, hawak to in Omar, ini Abu Bakar Siddiq, di man nag-ison ng mga kasahabatan, hisiyo-siyo in, amoy hindi tumukbal sin jakat nila, subay sila bunoon. Amo ito yung Abu Bakar Siddiq. Manjari in Umar ibn al-Khattab, ha pamaham niya isab, ha pangatod niya, tungod paparkala sinyaon, di lang niya manjari bunoon. Sabab ibang dalil niya. Wala yara Umar kitaluhum, akhdan biqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kima siya dalil din kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uning kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Inakulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagda ka ko kaniyo. Amoy in hipapamuno in manusya. Pag anong manusya doon hay niya amoy nagkukupur patungan. Sa hinggalaw niya magkabtangan sila sing kalimatus syahada. Amin lang niya, la ilaha illallah. Way Tuhan, mapatot pagtuhanan dugaing buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala. Faida kaluha, fakad asamu minni dima'ahum. Bang sila nakapabung na, singkabtangan niya la ilaha illallah, na parihara na sila, parihara na rin kako im mga dugo nila, iwan si mga kaaltaan nila. Illa bihaqqiha, buat malaingkan kapatot sin la ilaha illallah. Wahisabuhum alallah, mapuas dainhan Allahu Ta'ala nain, mamista kanila, hakakahinang nila. Long sin Abu Bakar Siddiq, doon ha, alaysa yaqulur rasul illa bihaqqiha, buat malaingkan kapatot sin Allahu Ta'ala roon, biyabayta niya, wa min haqqiha az-zakah. In haq biyayta sin Allah Ta'ala roon, amo na yung pagtukbal zakat. Nakita ko yan. In pamandang sin Abu Bakar As-Siddiq, hahimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in yadtu wala iabutan sin Umar ibn al-Khattab. Naroon hayan, amuin wayroon na hinang nilabot malaingkan, sa sila timaayon ha Abu Bakar As-Siddiq, amo na in naon ha antara sin sila, iban sin mga sila, amo in ini wala nagdihil sin jakat, naon ha antara nila yung pagbuno, biya na sin ini Musailamatul Kadzab, iban na sin mga miyamakad kani. Nasabab to, in damikyan in Ali radiyallahu anhu, yukhalifu Umar fi ini amrihi birajmi zaniya al-hubla wa yunkiru alayhi biqawlih la in ja'ala Allahu laka alayha sabila fa innahu lam yaj'al laka ala ma fi batniha sabila. Amuin unusin ini logta decision sin Umar ibn al-Khattab doon ha parkala sin babae yaon bihan na hawak to yadto laong sin Ali radiyallahu anhu usalong niya bang kimugdan in uno mo yan tungod pa amin babae yan sa sumagawa in tungod pa amin bata-bata halawm tiyan sin babae yan. Aun baha lang niya kapatot mo rin doon patayon siya. Naunay nagisin Umar ibn al-Khattab doon na ini.
inagi niya, laula aliyun lahalaka Umar. Banglong niya bukon sa babi Ali, majul dyan na to di Umar. Kita kamu yan. Hati niya yung mga sila, ini, jajaga jiyagahi, hasupaya in sara sinallahu ta'ala di malarak. Hasupaya in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di malarak. Doon siya amin pamaham, ya tarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga katawtay manghuran, agama Islam, insuway ayaran na to, pakaradyaan di majatubihaon, in pakaradyaan inibukon siya makaan, lando siya mabugat, may tain umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapulak kanat, hasusungon sampay mabut siya, pa makakapituan tagtong katumpok, ing kapituan tagduang katumpok manoy tuyan palawm narka, hambuok dain malapas. Manjari in hambuok dayad to, bang tatimbangon haami in laung ta giyatusan percent doon haon, in hambuok daing hakapituan tagto, 1.4% da. Hati niya, in kasiyaman tagwalo 0.6%, dahing haumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyaon makasud, palawon sin narka, mamuntulan sila kataan. Maubusin paghisab, hawak tuad to. Inibiyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, dahing ha mga biyayta, simpamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang ibutang napapagbista in mano siya, hangibo-hangibo in magdungan, in siyam nga katos kasiyaman tagsiyam, mamudlungan palawon sin narka, hambuok da in malapas doonhan, hatiap-tiap da yung hangibo. Bang biyato nag-aagad in pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamuin mapulak kanat inumat niya makakapituan tagtuong katumpok, ing kapituan tagdua palawm narka, hambuok dain, laung tamalapas makasud palawm sin surga. Amo yan to, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Nahasabab yan to, uno bahain talion na to doon hay ni. Amin hipag-uwag-uwag na to, si silawak sing kaibanan, kita baka mulong na sin naghihinang biya sinhinang na mo ini. Yung taon sin maghihinang ha Malaysia yaon, ha Indonesia yaon, ha Pakistan yaon, ha hula bihaon yaon, inyaon bihaon. Na, bang mo wistahon yung mga yaon katantan, ha mga taon nakahati sin pag-agama, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahalion kita niyo, dito kita niyo ha amin tiyo-tiyo. Amin hambuok na tumpukan niya to. Dahil nga kapituan tagdua. Doon hay ni mga kita tao taga-akal, makatsayo na kita sin in banus sin naghinang niyaon, amoy in naghinang in kamatauran si manusya, labi-labi na inhinang niyaon, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kaya pang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na hinang sin kasahabatan niya, wala na hinang sin tabi'in, wala na hinang sin tabi'it tabi'in, wala na hinang sin upat imam. Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i, Ibn sin Ahmad ibn Hanbal. Pag-ubos amonin hipag silawak sing kita, bat marayaw hikarayaw. Bukon ingkatan, wala na hinang sin Rasulullah di manjari. Bihan. Ubos ito ang pahiminang dalil. Bihan. In Rasulullah lang niya, bang siya magkaon, iban lima niya magsungit. In kita lang niya, magpakay kita suro. Na, kita kaw yan. Na may tain suro, yaw, mangkaw namakay ka niya. Makasud kaw suro ka. At tawa, bang kaw mamakay sin suro, makasud kaw narka. Tuwan, yung pagpakay sin suro, bukon pag-akama. Yung pagpakay sin suro, hapagkaon.
Akatanaman mo. Bihan yan. Nasubay na to hati ho ng pag-ianon pag-agama, pag-ianon bid'a, ibang bukon bid'a. Yung pag-ianon bid'a, haagama. Amin simulan kau para Rasulullah, wala niya na hinangon mo. Bihan. Wala niya piyang daakan, wala jimatu hajaman niya. Ubos sumukat kita unuin dalil. Biadin ka aun dalil sin wala jimatu hajaman niya. Jukop na inagama Islam. Narangkaw himinang si mga hinang yaon. Mapuas na rin hajaman sin Rasulullah. Uno yan, bukod yan hinang bago. Nabihan yan. Tuway na to hatihon marayaw. Na in kami ini magpatumtum hadyan mga katawtay manguran. Bukod ni maksud na mo ini maghiluhala. In kamaksuran doonhan, lasa na mo hangan magtawtay manghuda ka ma Islam, ando kaylo. Misan na kumanhambok parwayaon, amuin makapangannal, hagin hawabaran niya, sininhihinang niya o ni kabinsana kaniya. Karena misan uno na impagtuyo niya, wayroon pahala dahing hatuan Rabbul Alamin karena hinang niya bukun piyang daakan kaniya sin Allah Ta'ala. In hinangon mo bukon piyang daakan kay mo, way pahala niya. Nasa babiyan, bang mo siya hinang, gamayan tuntutan pa kaw sin Allah Ta'ala, sin waktu piya kay mo roon, hawak to kaw himinang sinhinang yaon, sin imapatut mo batukon ha mga waktu yaon, amuin pa kayon mo. Doon haamuin ini tanuran madto pa amuin kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katawtay manghura na kama Islam, na mura-murahan yung mga ini, pagpatumtum sadya, hangkan na mo inihibayta, sabab na malasa kami magtawtay manghud, haakama Islam. Amin subay kita niyo umagaw sing ginawabaran na to, bang man kita niyo makasud darito hatumpukan, pag iyanon 1.4% dain malapas daing haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na dyan patubtuhon na to in waktu na to habihaon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magkalat.